Doboka Rizaf along Habit Aignar Kateng King Ajok Inut Arisu Apran Kedam. Lokiman Sangha Tiripi Ame Atum Kache Ferang Ame Mesen Pen Kapachun Pon. Pang Tek Tek Te Atum Citrona Doimari Atum Tea Garden Amirsa Arong Chor Piet. Niliberta Hanmangte Sami Kakruhan Sepi. Aprang si Biswanath Karbi live kilang mereka cenghunarat do anapan karom nakpajeriglo karom. Hene pinike cengsi la penar sikjira beta nonangton penar jikta. Pinike cengsi ar sikjira beta puhenlo. PWD la pen water resource development atum sai ke klema muke bang viajok hadar atum kisungna. Pinpur Ponme, Labangso Atoar Mate, RCC Adolong Lake Manja Adung Het Kedo, Hidim Teron Lapen, Disama Kedam Atoar, Dipu Alangroy Adolongno. Kedam Tang Chiklo John Nisose, Arwe Kitevik Ajok, Longle Kangraidun Plinajok, Kedam Kevang Kacheling Atoar Araratum, Kisung Donankoklo. Lapen Ajo Pirlo, Hancho Jorcholang Lapen, Kedam Kevang Kacheling Araratum Sitame, Kachelengamo, Kapiremimi Asonsi, Dolo, Bonta, Isi Kemang Humeme Abanke, Chiklo Johnny playing dead Apianta, Labangso Assign Non Arnianta, Department Atum, Sign and Cheklem Tek Ponlong Ledetke, Raratum, Manghu Prong Asonsi, Dokoklo. Ajo Anarlo Kacheling Joy KG Apanpura Hada Kararatum Ahin Pen PWD Lapen Water Resource Department Atumapan Prabjin Pen Kasaloka Sai Kedengji Apan Kachuning Ripon Karbi Anglong Dipu Pen Elwin Timung Report Biswanath Karbi Live Pini Nijang Karbi Anglong Jirikin Dengalong Karbi Lo Charlie Asong Pen Kei Long Ria Parman Owe Kimi Lapen Riso E Jangatum Arpu Pu Atepi En Ponsi Jirikin Deng Pen Karbi Lo Charlie Asong Amena Asai Hemalong Mei Kang Nipon Pini Bangso Ame Along Jasemet Bangso Ame Padopon Nangkok Ate Abangke Kedam Tang Owe Kimi Atumke Alang litum jirikin deng ahabar government pen kopipi asai amosi nangke claim mapu chini dunde lasi non owe kimi atuma bangke government pen kopipi asai amosi nangke pimapu bangso ame along pen ke chini pon po pusi pini la bangso ame along che than chimumpon Lapen Karbi Lo Charlie Asong Hamren Longri Ame Amepu Ram Singh Tokbi pen sitame Riso e Jangaphan Jumesen alam the than pachinipon Pini Bimol Ingleng Kacharipon Ame Along Alohi Sarpo Aman Pen Nangachitong Dun Kat News CEO Biren Inghi Lapen Karbi Lo Charlie Asong Hamren Longri Ame Amepu Ram Singh Tokbi Bidisar Samson Inti Lapen Kedam Tang Boithalangso LA Pen MLA Kilik Ahud ASDC Asong Pen Kachitoy Dun Sarsing Ingleng Nangchitong Dun Si Pini Bangso Ame Along RD Pidun Karbi Anglong Pen Rajiv Timung Report Biswanath Karbi Live Yadun to our sigil a better jikam. Biswanath along is Salakati Boroga along, Patumi as a pancake teatum, Citrona Doimariatum, Tea Garden along, Rong Fari Sira and Koiratro, Mirsa Rong Chorpi Arazok, FIR Kipida. Patumi Pai ni Pai Craner Cap Telangarni Ajo Biswanath along Ri Selaikati Bodo Gao Amikar Citrona Doimari Kachutikiti Garden along Pang Tek Tek Te Atum Rong Haroi Sira Enkoira Trok Mirsa Rong Chorpi at Ajok Ahok Akang Sai Kelongji Apanpura Balisang Outpost along FIR Kipidang Tangtenon Citrona Doimari Ahin Pen Perangke Apan Nangketan Donalam Tele Non Angton Pen Arjuik Sinang Azi Ami Moi Salakati Boru গাঁৱৰ এজন ব্যক্তি হয় মোৰ ধান খেতি অলপ আছে লগতে মই অকনমান মানে বেছি নহয় 7-8 বিঘা মান চাহ খেতিও কৰিছিলো কোনো আজি কি মানে একেবাৰে ভিতৰৰ এটো অসমৰ অৰুণাচল সীমান্ত হৈ যায় গতিকে আজি কোনো দুৰ্বৃত্তই আজি কোনে চাহ গছ এই কোনতে কৰিছিলো মই এয়া কোনো দুৰ্বৃত্তই আজি এই গছবিলাক সম্পূৰ্ণ গুৰিলৈকে মাটিকে কাটি উঠাইছে কিন্তু মইতো কাকো কোনো হেৰি কৰা নাই অন্যায় কৰা নাই আনকি মই কাৰো সীমান্ত হেৰি কৰা নাই নিজাববীয়া এই মাটি খেতিত মানে নিজৰ মাটিত এই মাটিকন মানে আসলতে নিজৰ মাটি
এইটো হেৰি সলনি কৰি মই পথাৰ মাটি দি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক এই মাটিকণ দি দিছে চাহ খেতি কৰি। তেওঁলোকে যিহে কৰিব নোৱাৰে চাহ গৰু হেৰি মানে এতিয়া এইটো কি কয় দুখীয়া মানুহ ক'ব লাগিব, আদিবাসী মানুহ দুখীয়া মানুহ। তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰি মই পৰি থকাতকৈ তেওঁলোকে মোক ক'লে যে দাদা এটা কাম কৰক, এই মোক হেৰি 2 বিঘাকৈ মই ইয়াৰ বিনিময়ত মই 5 বিঘা মাটি দিছোঁ খেতি মাটি, আৰু তেওঁলোকে মোক 6 বিঘা মাটি জংঘল মাটিটো মোক 6 বিঘা মাটি দি ইয়াৰে মই মানে 4 বিঘা 5 বিঘা মাটিত মই মানে সেই চাহকণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আজি দুৰ্বৃত্তই ইয়াৰ আমি কোনে কৰিছে কিন্তু আমি নাজানো, কিন্তু চাওক আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে গুৰি চপাই গোটেইখিনিকে ভৱিষ্যতে যাতে কোনো ইয়াৰ পৰা গজিব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ কাটিছে। গতিকে এটা খুব এটা পৰিতাপৰ বিষয়, দুখৰ খুব বেয়া কথা এইটো, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাৰো নহওক সেইটো কিন্তু মই তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এনেকুৱাকৈ যাতে ভৱিষ্যত কাৰো হ'ব নালাগে। হয়, আপোনালোকে জনাব নেকি সৰ্বমুঠ কেইজোপা ইয়াত কাটি? মই ইয়াত হেৰি 126 জোপা কাটিছে, সৰ্বমুঠ 126 জোপা কাটিছে। আৰু এনেকুৱাকৈ হ'লে বেয়া হয় আৰু সৰ্বসাধাৰণ আমিতো মানে ধৰক যেনে তেনেবিলাক খেতি বাতি কৰিহে খোৱা মানুহ, ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱাকৈ হ'ব নালাগে। কিন্তু ভৱিষ্যতে হ'লে এইটো বেয়া কথা হ'ব। আৰু আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত পুলিচ প্ৰশাসনক অৱগত কৰা নাই? আমি আজি এতিয়ালৈকে FIR এখন দিয়া হৈছে প্ৰশাসনক আমি জনাই থৈছোঁ। আমি কাৰো নাম হেৰি কৰিব লাগে, যিহেতুকে আমি কাকো নাজানো, যিহেতুকে আমুকে কৰিছে বুলি তমুকে কৰিছে আমি নাজানো যিহেতু। কিন্তু মোৰ যে এনেকুৱাকৈ এটা ক্ষতি হৈছে এই বিষয়ে মই মানে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছোঁ। Lakhiman Sangha TDP amaitum kache pherangame mesen pen kapachun pon. Karbi Anglong alongri Bokajan ke parlo Dolamara along ke do Lakhiman Sangha Tirpia me asai hemalong arsikjit pen me ke phapon. Labangso ame along Lakhiman Sangha ame ke pherang ponsi akimi arpu pekponlo. Labangso kache pherang ame along longri ame riso ejang chingrum ame soarlo chingri ame anparta Lakhiman adhorom ke toy cherok tok araratum che tongdonsi RD dojot pen sai amu pachun ponlo. Purusar mordon ingti hense kache pahem phupon kache pherang ame along mei puang hoy Gandhiram timung lapen kongchun bangarpu Robi Singh hanse aphan rat ahin pen che don sar pen arpu pekponlo. Labangso kache pherang ame along abarim amepu Boloram phangcho lapen kongchun bang biren timung anparta bang phok lem bang phu bang piaphan arpu pen pasun ponsi kache pherang ame mesen pen pachun ponlo. News Desk report Biswanath Karbi live. Adanda soda gabeta nonang tan pen arjuik tham. Arta jum hegari somar vidyara mingti towar dambamot habining nar kateng kheng dorajok apran armudde. Lakha kre phok constituency ke parlo wirwar menterang arong amekar jir et inti lapen jika timung atum asopinso inut lapen soarlo bangithom asopo akleng biddaram ingtia phan patodap adap apor malom doboka forest reserve arlo ingnam engnar apran armoddet Biddaram ingti alangli ningkan surhini da kre pho aningkamsi Mount Sinai English High School pensi kep angdeng chepon ponlo Lasonsi peneng ningkan surhini da engkoira isi aningkan anke alang liphan Mahamaya local MSc mate EM Lunsing teron ahin pen gram sevok voring anghoy sitami piponlo Lasonsi alang litum voring our side long that pen cheklo John Tom sosechot anke pling anchotla alang liphan ulukunchi block alongsi klembomlo Lasonsi Karlitang Biddaram ingti patumi sitame amena bike sitame doboka ansi amena amatsi bike chesemar damla Lasonsi Biddaram ingti reng et ahut sitame hem ahormu pen chenglok dangpri amotor an sitame chiriponlo lapen sai kachutiki aphananta chenam ponlo Lasonsi pennang an rengdok rengni pen kaboche bomlo Kopai kelangno Karlitang Biddaram ingti adda prang hempen barsi amena asai hemmate ulukunchi office an kachedamji pura hempen amena palchar bike pen hempen barlo Lasonsi Kopai kelangno doboka forest reserve angbong along kopi kosonone ke pho amena a bike abangke thangka hingno avelang Biddaram ingti kiti arpum towar ari theklongsi ajahok motor kebek atum theklongsi doboka police lapen doboka forest reserve atumaphan birta pachinilo laswahut doboka police arjulongsi adim an paledamlo lapen forest atumta paledonsi habit aingnar aphan flungdunlo
Habit aingara phan plung det api karlitang biddaram ingti abangarpum doboka police atum paredeng ponsi doboka police station an pondetlo biddaram ingti apran damjui aputhak em lunsing teron arjulongsi doboka police station along an sitame amena workers atum pen damsi doboka police oc lapen magistrate atum pen chingki chethan pen ke claim ke dam nangji ason an papling pondo Apitu Nogao Civil Hospital alongan postmortem aphan ponlo lapen em lunsing teron amatsi Nogao Civil Hospital an postmortem aphan sitame pontulo lapen Nogao Civil Hospital along antame ke claim nangji ason an ke claim padu ponlo em lunsing teron sitame penang an cherap chetodonsi karlitang biddaram ingti kititang abang arpum Nogao Civil Hospital pen karlitang biddaram ingti ahem an palei ponlo Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro Lapen Samilang Sopen Longbamon Ingti report Biswanath Karbi live Tangda pini prime time na beta lan pensi kang tonik long. Kado kawe phata kur rong thura pen dome thakme.